Erizoba abakazi abakristo abari hanse Uganda Martyrs Parish aho muri Mbarara bayigita ahihanga okujaguza ekiro cy'abakazi ecyatandukana n'ekitambo cya misa ecyabembirwamo Reverend Father Didas Kasapuri bwana mukuru wa Parish. Abakazi ikintu cyo koroba is not a sign of docility or a sign of being low below men, but it's part and parcel of life. Okwegeza kwatambura arukundo okuroba n'omushija konja kwera omukazi okutungureka nihanga kutwariza hamwe. So omushaija aragirwa okukunda omukazi we kandi omukazi aragirwa okuroba. So okundo n'okworoba nigenda hamwe. Tumanyangu ihanga rijaguze ekiro ky'abakyara nyomwazi okonkitwe tushazire mungu Erizoba tweta abakyara bona aha Uganda Martyrs abakwebembera abakyara omuhika zona bije tujaguze kumwe ekiro kikuru cy'abakyara. Abakyara muri abantu bo mutano omwihangeri na simu ningashi omuto mukuru go kujaguza oku bene kugira ngo abakazi babatekemu amani mingi ahabo kugira ngo entunguka yihanga ejebeho. Omwizoba twatunga abantu 10 omu office noija kushanga ngo abantu mushanju babarya abakazi ekeje mize eyabirereta abakazi okubonabona okutura turuzibwa nko kubabira bataka kozira constitution. Twaza omurukoranori abo kubayegisibwa okuruga omboro okwegisa kwa kwebembiremo ababesenia sako banyagamba karungi akari ahakubaji aberere babutino kwa kubasa kujyo tutari byo maka babatakubasa kwiga ikayuka tera kashani no mpamvu basa kurangira umuntu wawe akakwinguraho nahabana abotoka nahabana abotoka barande babata inshomese zo mwana omwishomero y'emitwaro 20 bayi bakuterira opati ya fizi ngwa bakuririre roni so ebyo ni bimwe ebintu byo kushanga umwe nibuzingamya ekiturukwete entunguka ushanga watembi bara eryo takugizireki eryo takutembere okumanya ekyo rukwenda nk'omuntu nikikuru omukubaje kwawe. Besania ikatandigira munonga nk'ekibiina ky'abantu buntu abantu 12 bo bakutera na shiringi omutwaro konka bakabana baranzya haye munonga kandi ekiroto kyabo kikashira abo kwa hati nturenzi abantu emitwaro 2. Twaza Arkashaka Girls Senior Secondary School berovero munana ahihanga arikujaguza ekiro cy'abakazi okunayo bajaguza ekireki abishyi bakashaka Girls kumingumwe go kujaguza bageraho kwiruka kandi okugendera kurundana sente zo kombekera abana abino burewe kukoro ahirwaro yamba regional referral. Kare mweni tutushazire kuyamba bishagari kwa heru abatine buyambi kare mweni aba tukolektive ebintu mwe kaza pazi abishava eba benda ende sofa chemekwa twasia milioni ezikiro muri 2 no kurenga and this cause sente zone zaragema abana tuzbatwa rebere kuna mushanju. So tumanyire ngo tumanya ngo abana bagenzi bitu abariyo mu cancer ward in Mbarara University, Mbarara Referral Hospital. So tuitirizine n'abana abo ko mwako gwahwire bakaza batayayira babareba basasha. So we as children, I think the government should step in and give us a hand. We might have family problems. So if we bring up counselors that will come and talk to us, because some of us are going through depression. Kazi ubona bari umunsi ecyo kubanza nimbongera mu mujinya gukweyicarazamo na no kurugayo. Washanga ngo uri umushi oba bariyo nubata opposition oba ne yacha ya person oba ne ya head girl, you come out and contest. Aba TV West ndisenyomo Gideon na Nita Atkunda.